Бүгін ертең менің сабақтарым бар. Америкадағы іштеген, эмгектеніп жүрген трак айдоочу жаш балдарға. Айбы қиын балдар англис тілін ушундай жакшы өздөштүрүп, уже сүйлөп калышты. Азыр ошолор менен сабак баштаймын. Hi. Salam. Assalamu alaikum. How are you doing? I'm doing good. Really? Are you sure? Yes. Who told you? В следующем году я поеду в Америку. Запланировал человек, в следующем году я поеду в Америку. I'm traveling in America. Почему in? Куда? Америку. Предлог, направление. Ага. I'm traveling to America next year. Вот так, отлично. Например, я сегодня убираю, я очень занята сегодня, как я скажу? I'm very busy. Today. Я убираю свою квартиру. I'm cleaning. I'm cleaning my apartment. Завтра у меня день рождения. Завтра я устраиваю вечеринку по поводу моего дня рождения. Запланировала. I'm having party tomorrow on Saturday evening. What a pity. I'm busy on Saturday. What are you doing? I'm doing homework. Really? Another time first? Perhaps. Perhaps. Yes, thanks. Anytime. Anyway, в любом случае, спасибо. Молодцы. Что ты будешь делать в эти выходные? What are you doing in this weekend? О, я уезжаю. Oh, I'm going away. Away. А куда ты уезжаешь? I'm going to Kyrgyzstan. Where are you going? Я еду в Лондон. I'm going to London. I'm going to London. Насколько? How long for? How long for? Всего лишь на 2 дня. Just for 2 days. Just for 2 days. Быстро проиграйте. Oh, what is Mike doing At for the- the last stop? Good. Кого ждет Майк на остановке? Who is Mike waiting for at the bus stop? Good job. Where is Mike waiting for Lucy? Good job. Молодцы, ребята, молодцы. Молодцы. Видите, қанша оқығаныңардан үзірін еме көріп атасыңар. Молодцы. Ну реально, ребята, реально. Мы же это не знали же, правильно, типа вопросов. Хорошо, Азабер. И мушуну деген реальный жизньде, реальный диалогторды қолдансаңар өте соң болады. Бұл Америкада налог төлеш керек та, налоговый форма бүт барын тапшырыш керек. Му апрелден 1-іне чейін. Анан менин 2 жерде иштегем да, ошо жеримде чыгыш керек. Азыр ылдый жака баратам. Бизнес-центрден такс жана формаларым, налоговый формаларым чыгарганга. Анан бияктан азыр чыгарып алабыз. Бисмилла деп. Принтер бар бияктагы мейманканада. Аз чыгарабыз. Бул налогторумдун барын тапшырып кетпесем, мени кайра киргизбей койушу мүмкүн Америкага. Ошон үчүн мунун баарын бүтүрүш керек. Which line? Deduction for 1/2 of self-employment tax. Of 1/2 of self-employment tax deduction. Okay, hold on. For 1/2. Self-employed, add line 10 and 11, enter here, and on on schedule schedule 2. And on schedule to form Or- line 4 or form, so we don't have this SS. We have form 1040. And now in which schedule? In schedule 1, I form 1040. Yeah. Okay, I should multiply which number? 6. You're not multiplying anything, you're still at line 12. Okay? 12. Yeah. Okay, what should I do over there? Just follow the instruction. It's not speaking Greek, okay?
It is speaking Greek for me. I'm doing it for the first time. I know, but what part of it you don't understand? All part. Okay. Schedule 2 for line 4. I don't need it. I have already copied it. Which one? This schedule SE. No, we haven't completed it yet. Yeah. We haven't completed it yet. We Oh. haven't started it yet. I just copied it and it is in my, Oh, I see. Okay, so it I was don't need it. Okay, what do we need it? schedule. Form. No. Form. Schedule 2. Right? Yeah. Schedule 2. Which form? No, that is fine. This This. Much better. Here it is. Okay, let's see what the hell it says. Okay. Here it is. Line 4. Line 4, Additional part text. 2. Part 2? Line. This? Yeah, line 4. Self-employment tax. Attach schedule SC. Okay, so put that amount here. Oh, that was 566. Yeah. Anything else? I don't know what is this. Schedule This is additional 2. taxes. Okay. Additional taxes. Okay. I should also submit this schedule 2 Yeah. along with all the tax forms? Yeah. Oh my god. And we're not done yet. I don't know how many other forms they want. Astaghfirullah, Jan. I don't want to work in America. I want to stay home. Excessive, man. Okay. Ömrümde birinci жолу Американын мыйзамы боюнча налоговый декларацияларды толтуруп тапшырып жүрөм. Азыр банктан ваучер жаздырып алдым. Налогторумду төлөп туруп эки жака федеральный налог и штаттын налогу да местный налог. В общем, американская жизнь началась деп коюш керек да. Вот так, жолдошум жардам берди. Толтурганга негизи элдин баары эле бухгалтер жалдашат экен да. Ошо америкалыктан көп эле бухгалтер жалдашат деп айтты да жолдошум. Бирок жолдошум өзү жасап көргөн экен. Анан маган дагы үйрөттү кандай кылышты, ар кандай нюанстары бар экен, көрүп алдым. Азыр болсо почтага барып, азыр салам эки жака, эки бөлөк штатка, бирөөнү Иллиной, экинчисин Луизиана беле, по-моему, Луизиана, федеральный налогту. Туугандар, налог төлөнбөсөң, бияктан жашоо жок, аябай чоң штраф салышы мүмкүн. Анан скоро Кыргызстанга кетсем, мага минус болуп калат да, чоң минус болуп калат. Налог төлөгө. Мен эки бөлөк жерде иштегем да былтыр 2024. Ошол эки ошо бөлөк иштеген жеримен налог төлөдүм. Бирок аз төлөдүм. Өзүнүн эмелери, ыңгайлуулуктары бар экен, өзүнүн мыйзам жолдору бар экен, инструкция менен эметсең, бул америкалыктар, американын закондору деле жаман эмес экен. Щадящий, кайсыл бир суммага чейин тапсаң бир налогтор өткөнсүң, андан ашып кетсең башка налогтор өткөнсүң дегендей да, ошондой ызычуулар бар экен. Вот так вот, ребята. Аушкам, кел, бухгалтер жайлдайлычы десем. Үйрөн. Бухгалтерге акчаңды берип койбой, ал дагы акча. Үйрөн дейт. Макул дедим. Вот такие дела.